jauh. Masa sih tadi nggak ada? Itu bang. Ucapkan terima kasih kepada para penyumbang. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah keselamatan bagi Welcome to Resta Fish Channel. Halo, assalamualaikum Tante Brosis. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun Resta Fish Channel berkunjung ke salah satu pasar tradisional di daerah perbatasan antara Martapura dan Banjarmasin, yaitu daerah Sungai Tabuk. Nah, fokus ulun di pasar ini ialah di bagian pinggiran sungai di dekat jembatan utama Sungai Tabuk. Karena di sini terdapat banyak sekali lapak-lapak penjual ikan-ikan hasil tangkapan dari alam. Target ulun ialah udang-udang kecil yang hidup ataupun anakan ikan-ikan kecil seperti ikan seluang atau bilis yang akan ulun bukukan sebagai stok pakan ikan predator ulun di rumah. Oke Tante Brosis, ikutin terus video ulun kali ini. Namun sebelum mulai, angka baiknya pengen klik tombol subscribe, like, comment, and share channel ulun ini agar ulun semakin bersemangat dalam memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Selamat menonton, assalamualaikum. Untuk di pasar ini, ikan-ikan yang dijual tidak ditimbang melainkan diborongkan saja. Untuk satu wadah biasanya harganya mulai dari 15.000 hingga 25.000 rupiah. Terdapat berbagai macam jenis ikan seperti ikan gabus, ikan pepuyuh atau betok, sepat kecil, sepat siam, biawan, ikan kipar, serta ikan-ikan lainnya. Ada juga udang ataupun berbagai macam ikan-ikan sungai lainnya. Pasar ini untuk yang full buka semua lapak di hari Sabtu. Sedangkan di luar hari Sabtu hanya setengah atau beberapa lapak saja yang buka, seperti lapak-lapak penjual sembako ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk hari biasa atau di luar hari Sabtu mungkin hanya sekitar 10 lapak atau 12 lapak yang berjualan di pinggiran sungai ini. Namun berbeda di hari Sabtu. Untuk di hari ini sekitar mungkin ada 25 sampai 30 lapak penjual ikan-ikan di pinggiran sungai tersebut. Sayangi kak kepalanya, Cer. Kepalanya nih dihalus nih, sayangi kak dibuang. Buang aja kan. Dipanggal aja. Untuk di bagian utama di dalam pasar terdapat berbagai lapak orang menjual sayur, ayam, ikan laut, dan lain-lain, serta berbagai macam sembako dan kebutuhan sehari-hari. Seborongan 10.000, piwak larang, lais, bakut.
takut coy, bingung nih kayak hidup masih terbang takutnya. Nah guys, kan susah yuk yang kanan katanya 15.000 ya, inilah kebanyakannya lah haruan 35 beratannya lah, nilai 15 seborongan atau 20 seborongan no hebat uyu yang kanan. Agak sekarang kuat. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Oke Om Tante Brosis, sampai di sini dulu video ulun kali ini. Apabila ada kesalahan informasi yang ulun sampaikan bisa pian tulis di kolom komentar. Ulun undur pamit. Assalamualaikum.